Go nga jetalia kanyoranda kiganja kiabwate lakini nyole jinga gichiria murahibwensa swere talia wiki yone kopwatia na minyogete chinse gisiko akabugulia delegation ya nene abantu babire bakogenda isiko heabisi yo mokonyi bumurahibwense egatento kibesa heabisi ya mo prime cabinet secretary mungino yakaigurerwa heabisi ikiri kibesa kindi kikorokananga no bagotebona banyorto 63 billion choke kiganja ngwano mocheko kana kibesa ni nyingi echinga ikiare korwa priorities serikali yeye etabu atibuya bia mwana waseri wali kwa buri amasoli kwa buri yana narareke ya nararenge propaganda kwa mono deputy president ya yidega confirm nga kibesa babegete nga karokene office ya tintetwe ne budget ya renge bonga kolengana ne tariki kiria onde bwensi ya go office na famada karu ro go office inga at part time kolengana ne jinga kecho ebesa kete ngobe kuyare ngo lakini nja renge figiria ba kwanetari ba mente siasa go siasa ne mentro so ase edisoro kwa buri ngaro kinde abantu mbatarete chinse jesuko umuna lidinda getiko gara nimba kuru asomorengo bwe serikali ebintu mbire bena tokote banieke maene no ninje sometimes nkora adikira mo muro William Ruto daktari president no monto gosoma sana ngosoma ri message nkora murikira turi bintu bindi toguti kora buna abantu baye turataka kore so tatie serikali ayete nene egere no ni ntu abantu bakoranga mu akirete umuntu oyo batebe umuntu mu akirete no muntu ri burungi kora mutebe turi bintu bine ko gani turi ngakiro kinde atware some akati some costs as a mangana running of the government so that egere bintu binde biri bwati priority biranyora kibeza una bono kisabali cyo watebire inchokoranga no korora kwane to some point kiagera in Kenya ntobugate institution chigo somya abantu different courses in Kenya we have professionals bago to in abantu some professional courses paka PhD I think gentonkeyo geta kirego korekana in Kenya kigo chigiata kama ngana benchmarking mo na abantu bago tara isiko chinse chinde in fact Ine proposal yana na abere kulikero murayone president yane in WhatsApp na nengo somali tatikane ria ta time choko respond ngota katorenga kango nkonyari kanere tote nga sengi nchuchumi ya bere bobe tubwa tukumikeka amangana yechi sabali kitiwe ekero gisabali chi atigirwe so that tote nga so mwaka yoyomo gusebere turatumeka gisemi tubwate Kenya turatumeka consultants tubwate Kenya asa mangana agriculture mangana business ana mangana industrialization n'ibintu binde biri bikunyara kuimo kiuchumbi bwangu turatumeka gisemi tubwate Kenya to utilize our consultant business consultants and other departments very well so that torenga ki nkogesa tori amone chinguru cheto cha masoma ya Kenya make before tutarage na ngumbu tochi ku benchmark ngakero kenenga ki aba China bagokora ngaki abasongo bagokora okuna kuko ni kwani this one ilikuwa bolilo leaders ko irenga ki we are in hard times iko tobwateke enga ki uchumi nene kero tobwate uchumi bintu bire to kona cha bitari necessary so that egere binde biranyora libaga biomana